Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Dahito iti pagsayatan na no, dabukod mo alugan na niya. Anya? Makapan ka iti lugar akayat mo pagpasyaran pa rin, Teng. Una. Kagronaan ti amay na dapay ni Kwarog at driver mau. Un. Angkay, aglangoy tayo ka tay. Una. Kakaiso na nga datayo nito'y bye-bye paray. Ti aglangoy ta. Ang rabain. Uray matkid di ata sa lagmait. Napigsa ti kabo sa bulan. Umay ka parita, agindan taman nga agdive. Umay ka. Agbilang ak iti talo 1, 2, 3, dive up! Anya ti mapaspasamak ka na kayaw. Anay, nagsakit, anay. Ti anya, angkay. Oray siya mo paray, nagsakit. Anya ti nasakay. Naipad na kami iti ospital. Ha? Mabuti nga kung ngaglangoy no kasta. Nagkunang amin nga aglangoy ka. Ay na, matayak sa amot dito yan din na oras paray. Sana, pang-aasim. Di ka matmatay paray. Ay, ala na, Kwarog. Ipad na kami niti ospital. Sige, itulog kayo di ospital. Inteng, apay mo't nakasla na sugat-sugat dagita imakan sakam. Malas ti ipapan mi pa naglangoy ko may di baybay. Anya? Nagadumagayam ti jellyfish ijay. Ha? Naimbag naipanda kami adagos iti ospital ni Kwarag. Ay, day takot tirigat na. Tadarasudos kayo ngamin. Nagbabawi ak tuloy. Nagkuna ngamin, amapan kayo adakda kayo laeng. Rabi ipay mate. Makapasoron. Malas at talaga. Apay ang naadaan kayo iti sugat, anapan naglangoy, kabadong. Ay, just king arod da dyan nga outing may kundi parinting maray. Ay na, naglangoy da kanumo ngamin iti ayan dagiti jellyfish. Anya? Ay, isumot lagayam, Uy, sunos magayam na kiti jellyfish ijay. Nagturad kayo matan, kabadong. Uwin tasan mi nga mo nga da jellyfish ijay, maray. Ay, kasta aya. Ay, kunak, ano anya? Way, nisukano na kayo ti mapan ijay bye-bye, agan-anan kayaw. Ay, wun kasta, ti aramidan may. Kumustan ti sugat yaw agapuanan ti jellyfish, angkay. Ay, mayatan. Naagasanan. Nasayat nga rod no kasta. Umaya makipatpatang ka na kayaw, paray. Kwarog. Ay, ewan na paray. Thank you, paray. Kumusta ngay mo ti sugat mo agapuanan ti jellyfish, tata ba daw? Ay, awanin Kwarog. Mayatay. Ay, ugasam analain ti kutsi Kwarag. Arigla daw, angkay. Mayat no na silang nadalos. Sa dino ka di man ti papanantayaw. Ay, mapantayo man agpasyar ijay zoo. Ha? Isu adigusam analain ti kutsi niya. Sa bulan. Ay, katwa na. No kayat mau. Ibahagi mo ko pa iti uneg na. Mayat na ita. Sa dino manen aya ti pangipanan nyo iti kotse. Mapan kami man ijay zoo. Manipod nakagatang ka iti kotse, tila papapanan nyo. Anya ngay nga ron. Kakaiso na nga dalugan ko. Ay, maliwayam pa yun ti trabaho. Ay na. Ay sa nabalita damo ni Madam Secretary. Anya? Iso pala ti makamu di barangay hall. Trabaho ipaaramid mo kan ni barangay sekretary. Anya serbi na barangay secretary. No, jak maibaon. Ay, di ka lang mabain. Mapan ka agpasya-pasyar. Adi mo aramidan ti rebeng mo kas kapitan ti barangay. Di mo ngamin ibagbaga ka ni sekretary at ipudno. Anya? Mapan mo kami ijay zo, kagawad ko anang. Anya? Kunan ni ang kalintay. Awisin kayo kanaw no kayat siyo ti umay. Ay, kumaa. Ngam sayang mo ti mapaglakwak. Ni nga rod na natuyang kantata ba dong ti awisan? Ay, wun ta siya kadyak masangot agpasya-pasyar ita.
Sige, angam na eh. Di yo kano ibagbaga iti uray asinaw nga ijay zo ti papanan may. Alawan, di kay agdaan nagkwaraw. Taawan pang ibagbaga. Esas, pirmi bagayam ti bagyo na dito ang lugar, pare. Un nga raw, Kapitan. Isal bakit di na ito abagyo? Nawanan ang kail. Saan tayo ang makabantay? Anya? Kitaan niyo mo ta. Nalayusan ti kalsada aw. Ay sus, huwag nagpasaw. Kasan mo na ito yan? Agsubli tayo langan, pare. Ha? Narigat ang kail. Saan na makita ti kalsada? Urayan tayo langin na bumabati danaw. Mabisina ko, pare. Kuwarag, rumwar tayo dito yan. Ha? Intay agbirok, iti mabalin tayo apanganan dito eh. Un nga agpaisaw, Kapitan. Mabisinak mo taon. Ipturan tayo kadipay lang. Good mate, nanatuyang. Tataba daw. Delikado ti rumwar. Ay na, tilawlawan ko na kimuyog ka na kayo dito eh. Basta ipturan tayo. Tani, narigat ti rumor ta di tayo kabisado dito eh. Ito yung timakan, maray. Paray, mangan kayon. Ay na, kamaudyanan na. Makapangan tayo mo ilagay. Agyaman tayo ta danang ten ititaraon tayo. Rumbang laang, Kapitan, tanay, stranded tayo amin dito yaon. Dandanin bumabati danaw. Makasubli tayo mutlangan ijay lugar tayaw. Enteng, manungay a klase ti ayop tinabuya yu ijay zo. Anya nabuya. No, saan kami nakadanon? Anya, Nalayos ti dalan may. Ta agbagbagyaw. day taket ngamen. Saan anasayat ti kanayon nga agpaspasyar? Ay, malas talaga. Tikit di aramidem, agtrabaho ka. Awan maganab mo iti dayta. May sakamit amang malmalas itilakad mi. Na, anya ti kunam, intay. Ay, kwa, awan. Awan. Naimbaglakit dahin ta sa anak asimorot kada kayaw kabadaw. May sa Arabi eh. Kan may sa nga aldaw mi ijay nga na-stranded mare. Ay, na yan. Linak aming nga ron ti biseng. Na imbaga, tandapay ng tay. Ay, day takot tirigat ng agpaiso no maminsan. Nadidigra kami kanituyang kaw. Uray libre, saan kami to na kumuyog pa'y kundi pare inteng kan kwarog iti sa dino man a lugar a papananda. Ay, buring met dito'y balay. Apay, anya manin ayat ti pampanunutem. Rumor kami man kanikwaraw. Ay, kalkalpas lang ti baro atawan. Rumwar kayo manan. No kayat mau, mapantayo iti sa bali a lugar. Ijay tayo nga agdigos ken aglaba. Oh, Ay, inteng aya. Parparigatem laeng ti bagem. naa. Naidumamit no iti sa bali a lugar ti pagdigusan. Ay, dinakman iramraman iti kalukwam inteng. Ah, No kayat mo, mapan kayo latan. no di mo kayat di hindi. Ay, ipilit mo at talaga ti mapan. Kakaiso na nga dalugan ka. Di ganasak ti agpaspasyar. Ay, manipod adan lugan mo. Nagbalin kan abulakbol. Na, ay ura niya pa iti bagbagam. Ay mapanak-kunak na. Sige, mapan ka laeng, intay. Kaya't yun ti sumurot kada kamay, nanatuyang. Sanon, kwaraw, nadidigra kami at talaga idinaminsan. Hindi yun pa'y kaya, mailibre kayo manan iti pasyar. Ay, uray libray, saan min akayat ti umay. Sige, no day tati kunayaw. Ay, enjoy your trip na lang, kwaraw. Thank you, nanatuyang. Sige, panawan kayo pa'y ngaraw. Sige, kwaraw, ingat! Uy na, nagmayat dito yung kail. Nagmayat ti aglangaw eh. Mayat kunak tumay. Ay sus. Ay, awan pa'y matatao di tawi. Adayo iti babalay ang kail. Ay, rugyan tagatag lang ko yan. Kain aglabatan ton iti bado ta. Mabit lang. Eh. Apay ngay.
aglibag matan ti danom dito yung karayan. Ugali na siguro. Ay, agsubliak pa iti ayan tilugan ta. At nalipahatak ang kail. Sige, ta umuna akman nga aglang. Tumapuga ka kastoy. Ay na. Anya na jay. Asus! Wala! Tukmaan na kong tibuaya! Tulungan ako, Arog! Tibak! Anay kinagat tibuaya! Hindi ko! Mabit lang ang kail. Nabugas ti buhaya. Ay, sa dino ti ayam ka. Addakan diti ospital. Salbag ka. Ti imakan sikok. Kinan sa amutin ti salbag. Buaya. Ay saan? Dinait dalaeng. Ah. Tarimwar ti tulang ti sikom. Yay! Ay, Kininitan ti buaya day takudil mo. Inteng. Diyos ko, Lord. Apay ngay. Agyaman ka. Tas ibibiyag ka pay laeng. Ay nadakes sa damag ka ba dong, marituyang? Yeah. Ni Kapitan, inataki ka naman ng timay sa abuaya. Ha? Adda ita na di ospital anang ipanan ni Kwarog. Ay, nasayatin bagamday ta. Tayo na magkitain, maray. Ayun Amom nga raw, no sa dino ti ayan day jing ospital. Ay, una niya. Ay, kat agdamag talangan na. Ay na. Agyaman paray, tas si bibiyag ka pa'y lagayam. Ay, simpre mo't Kinagat naklati buaya, apay mataya kaon. Amangan ngamin kunak, no da puison, di buaya. Awan! Nagkunang amin kan kangada. No apay mo't asaan asikati kastoy, pare. Anya? Pa'y mungay paray. Una, takit kita lang aro din akastoy, akit kaslakayat mo ti agisam. Ay, una niya. Ay, mabit lang. Tag seryoso ak akastoy. Ay, salbag kamit, panawan nakman. Kumusta kayo ng kail? Ay, mayatin. Mabalin kong tirumwar dito ospital. Nasaya at ngarod no kasta. Ay, madamdama ka umay ni Antim Abanang nga mangirwar kanyak. Ay Kwarog, nasaya at mataymay ka. Ay, wanantay. Ay talaga aka sa pulak itati kadwak amang irwar ka ni Uncle mo. Di kayo danagantay. Tulungan kayaw. Agyaman na, Kwarog. Naimbagan kan, Inteng. Mabalin mo ang timapan ija barangay hall. Ay, agkakapsutak, Anya? kasla di pa'y nagsublit pigsak. Gapo iti simina akarkarmak. Nga. Asino mo ti saan asumyag nga ti karkarmanan no kas ti nangyari. Luklukwan na ka di, Inteng. Ha! Ay, saan? Ipagbagakla ti pudno. Iso nga inton maminsan, likli kamon timapan iti sadi numan dita a lugar akayat mo apapanahan. Ay wun. Saanin ama ulit? Nasayaat. Tikit di trabahom ti asikaswem. Tapno saan akaasi ti sekretariam amang iragragpin iti aramidem kuma. Wun. Manipod ita. Lipat akong ti pasyar-pasyar. Walang silbi ang pasyar-pasyar ako nada. Ay na, Kapitan Enteng kan Kwarog. Saan ngamin abasta mapan kayulatan agtor iti sa dino man dita. No di kat pilyan nyo tay lugar apapanan nyo nga addama ko na atur kayo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo Nelyesya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.